Selam barlıklarımızla bugün Code Forces Round 918 Diktor kontestinin kebir eseplerini çıgaramız. Birinci A esebi Kuybara. Bizge 3 türlü sifra beriledi. Sonun 2'ye teң, üçüncüsü başka san boladı. Özgüçe san. Sonu çıgarı gerek. Misallarga qarap 1 2 2 bolsa 2 men 2 teң 1'di çıgarı gerek. 4 3 4 bolsa 4 men 4 teң 3'tü çıgarı gerek. 5 5 6 bolasın bolsa onda 6'ны çıgarıp gerek. 5 ben 5 teң bolgandyktan 6'ны çıgaramız. 3 türlü jagday. 2 san men 3 san teң, 1 men 3 san nemесе 1 men 2 san teң bolasın bolsa 3 sandy çıgaramız. Kodun jagay. A ise 4 teң input. Bu jerde ise suralar sany, zaproslar sany. For I in range cycle thread qaytalanan her iteratsiyada ABC sandalyny okup gerek. Olardy ABC sandalyny san retinde okuga da bolady, string retinde okusak da bolady. String retinde okusalar. Üç türlü jagday dep aýtdyk. Eger A teң B bolsa, birinci san men ikinci san teң bolasyn bolsa, üçüncü sandy çıgaramız. Birinci. Eger birinci san men üçüncü san teň bolsa, ikinci sandy çıgaramız. Aýtdysy birinci sandy çıgaramız. 3 ben 2 teň bolasyn bolsa, onda birinci sandy çıgaryp gerek. Taktaýyp, eseptiň berilgenindägi misaldary koldan tekşerip gerek. Eseptiň şeşimi 1 3 6 7 1 3 6 7 0 6 8 5 5 7 4 siyaqda tekşerip geçmeli. Полное решение на есеп çıktı. Келесі есеп өтеміз. Не совсем латинский квадрат. Латинский квадрат латынша şarşı degeni 3'e 3 şarşı bolady eken, onun her jolunda ABC simwoldary bolady, harfleri. Her baganda da ABC harfleri bolady. Endi muna ne совсем латинский квадрат bolasyn bolsa, onda bir simwoldyň orunda, muna şarşyda bir simwoldyň orunda surak belgisi turady eken. Sol kay simwoldyň orunda surak belgisi tur, sonu anyklamamız gerek. Jawapka sonu çıgaryp gerek. Muna jerde cycle thread emes, 3 köbeytilgen thread qaytalanat. Son 2 türlü täsil men jazuga bolady. Birinçiden okup alak. Input for I in range dep jazyp, 2 ret cycle men for J in range 3 dep jazuga da bolady. Nemесе 2 ret cycle koldanbaýak, 1 ret cyclega sana 3 köbeytip jaza salsak da bolady eken. Her jolda okuymiz. S input. Bu jollarda okuganda eger surak belgisi bolmaýsyn bolsa, ol joldu biz garaşdyrmaýyz. Surak belgisi bar bolsa jolda sol joldardy garaşdyryp esepden jawabyny çıgarady ekenmiz. Eger surak belgisi bar bolsa jolda, onda 3 türlü jagday bolýar mümkin. Birinci jagday surak belgisi bar, anyk. Endi kalgan 2 simwol A men B bolýar mümkin. Nemese A men S bolýar mümkin. Nemese B men S bolýar mümkin. Birak muna 3 türlü jagdaýdyň her kaysynda tagy 6 jagday bar. 3 simwoldy orundaryny alıştyryp sany 3 faktorial 6'ga teň bolady. Surak belgisi birinçi turup, sosun B men A kelýär mümkin. Nemese birinçi A turup, sosun surak B A B A B surak belgisi bolýar mümkin. Nemese surak belgisi birinçi bar ya, B bolup A surak belgisi
B, A so'roq belgisi. B so'roq belgisi A. 6 turli жағдай bo'ldi. Сол сияқты мына қалғандарында да барлығында 6 түрлі жағдай болуы мүмкін. Оларды or арқылы біріктіріп жібереміз. If string осылай болса, немесе string немесе string or string or string осылай болса, бұл жерде сөз жоқ, print деп жазамыз. Print. Elif егер string осылай болса, немесе string or string жағдай print бар. Бірінші сұрақ болып, сосын A болуы мүмкін. Бірінші A болып, сұрақ белгісі C болуы мүмкін. Бірінші A болып, сосын сұрақ белгісі болуы мүмкін. Бірінші C болып, сұрақ белгісі A. A сұрақ белгісі болуы мүмкін. Әйтпесе де жаза саламыз, мына жерде else print қайсы болып қалды? Бұны шығарып, бұны шығарып, A деп жаза саламыз. Енді мысалдармен тексеріп көрейік. A болса дұрыс сияқты тексеріп жіберейік. Полное решение дейді, есеп шықты. Енді сол 18 жағдай жазып отырмай, басқаша жолмен шығарсақ та болады екен. Қараңыз, енді мына жерде орындарын ауыстырып шықтық. Соны if'ке жазбай, осы жерден сортировка жасап алсақ болады екен бірінші. Sorted сортировка жасаған кезде, символдарды сортировка жасағанда лексикографиялық тәртіпте ретпен сортталады. Яғни олардың ASCII кодтарының осы ретімен сортталады екен. Мына жерге жазып көрсете салайын. Мысалға, A әрпі B әрпінен кіші болады сортталғанда түрулер. Енді сұрақ белгісі қалай болады? Сұрақ белгісі үлкен A әрпінен. Қол істеп тұр. Яғни сұрақ белгісінің коды A әрпінің кодына күшті болады екен. Соны қолданамыз. Сонда мына сорттаған кезде ең басында сұрақ белгісі тұрады, сосын A, B немесе A-сы немесе A-сы тұрады. Егер мына жерде енді сұрақ белгісін өшіре саламыз. Егер
teң bolsa, bul jerde sortlagan кезде mına string listqa aynalıp ketedi eкен. Sonduktan list türünde жазайım. Birinci so'roq belgisi, so'ng A, so'ng B turатын bolsa, onday jagdayda sынышы kalıp ketedi. Mına 18 jagdaydı karastırmamışım, tek qana 3 jagdayı karastırmışım. Sortta bal. Elif. Eger S teң bolsa, so'roq belgisi A, so'roq belgisi F bolsa, onda B yok. So'roq belgisinin ornunda B turu gerek. Buni chiqaramiz. Aytpese A'ni chiqaramiz deb jaza saluga bolmaydi, ötkeni misallarda so'roq belgisi katılmagan jagdaylarda var. So'roq belgisi bolu gerek. Olsun B turat. Olsun S. Sonday jagdayda A'ni chiqaramiz. Misalda men tekseremiz. Bir jerde qacheki. Else deb yazmaymiz. Buna yerga else deb yazmamız gerek. A bo'lsa, durust siyoqda tekshiruvga jo'naymiz. Полное решение deydi. Narsasini chiqdi. Kelish tafsili inputni setga aylantirib jo'naymiz. Setga aylantirgan кезде onun içindeki simvollarning tartibi ma'nozli emas, tek qana Qur'an. Sol jiyinning içinde so'roq belgisi A bo'lsa bo'ldi. Endi set bo'lganlikdan mana shu yerda jakşalar o'zgaradi. Mana set bo'lатын bolsa, listden onun ayırması oldu. Misalga A list alay. A listin içinde sandar bolsun. 4, 2, 3. Bu listin içinde de sandar bolsun. 1, 2, 1, 3, 7. Orada avustırıp koydum. Şimdi A teң bu deb yazatan bolsa, o false bolar ekan. 2 bir-birine teң emas. Jiyim bolатын bolsa qalay boladi? A teң 1, 2, 3. B teң 1, 3, 2. A teң B. Bu jagdayda turun. Jiyinda kuramı birday bolsa boldi. Onun tartibi ma'nozli emas. Sonduktan mına jerde jagdaylar sanын 18 jagday 3 jagdayga qisqartırып üçün set қолдануға da bolar ekan. Tekshirib ko'raylik. A bo'lsa, A mına жаққа шығып ketdi. A bo'lsa, durs сияқты. Жіберіп tekshirib ko'ramiz. Полное решение deydi. Mına təsirində kelesi esep ısı esebi можно ли построить квадрат? Квадрат құрастыруға бола ма deydi. Мына жерде bizga
Kvadratına zaproslar sany beriledi. Sosun kvadratlar sany beriledi. Sosun neçe kvadrat var? 1/1 kvadratlar beriledi. Sol 1/1 kvadratlardan neçe var? Sol kvadratlar arkalı ülken kvadrat, ülken şarşı kurasturga bolama jokpa. Mına jerde 9'dur. 9 kvadrat arkalı 3/3 kvadrat kurasturga bolat. Ýesdir. 14 bin 2. Ol 2'ni koşup jiberemiz. 16 kişi şarşıdan ülken 4'e 4 bir şarşı kurasturga bolat. Al mına jerde birinji tigeden koşup çygamyz. 3, 6, 10, 15, 21, 28. 28 hiç kanday bütün sanyň kwadraty emas, sondukdan no bolat. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Olardy koşup çygamyz. Tak sandar katar ornalaşan tak sandardyň koşulmasy arkaşanda tol kvadrat bolat. Tol kvadrat bolat eken 1, 3, 4 boldy. Ogan 5 koşsak 9, ogan 7 koşsamyz 16, 25, 36. 6 6 şarşy kurasturga bolat. Anna jerde 4 2'ni bir-birine koşsak 8 bolat. 8 hiç kanday bütün sanyň kwadraty emas. Sanyň kwadraty bolama jokpa, toluk kvadrat bolama jokpa anykdaş üçin birden çygaryp jiberemiz. Kvadratty birden. Sosun onuň bütün bölügini alyp gaýtdan kvadratlagan кезде başyndaky san çygatyn bolsa toluk kvadrat, çykpaýtyn bolsa toluk kvadrat emas. Bunu jazaýyk. Mına surawlar sanyny jazamyz birinçi. Okup alamyz. Setting input for I in range artikelda n kvadratlar sany input sosun kvadratlar a teng list in x for x input split. Bunların oruna list map input split dep жазууга da bolat, bulay жазууga da bolat. A degen list boldu sonda. Mına okulgan 14 2 mına sandardy barlygyn mına listge aýnaldyryp aldy. Endi olaryň summasyny koşulmasyny tabup gerek. Sum dep yazamyz. Sum a. Eger koşunda tol kvadrat bolsa yes, tol kvadrat bolmaýan bolsa no çygarmamız gerek. Erteň dep jazaýyk. Ol kvadrat tübürü bolsun. Kvadrat tübürüniň bütün bölügi bolsun. S sanynyň kvadrat tübürü 0,5 derecesi bolat. Niger r kvadrat teň bolsa bastapkydagy sanyga s-ge teň bolatyn bolsa onda print yes. Mına jerde sandar jazyp görseteň. Mysalga a sany 9'a teň bolsun. R teň int a 0,5 derecesi bolsun. R 3'ge teň. Endi 3'tün kvadrat gaýtdan r kvadraty teň bolat s-ge. A r kvadrat teň bolady a. Öntürü boldu. Eger anyň ornunda başgasam bolsa, mysalga a teň 10 bolsun. Onda jagdaýda r teň koy bolsun. Şerde false bolat. Öýtkeni o hiç kanday bütün sanyň kwadraty emas.
Misalda men tekşereyim. Yes, yes, no, yes, no. Yes, yes, no, yes, no. Durs yaptı. Tekşerige jiberiň. Полное решение deydi. Мына есепте шықты. Келесі есеп нестандартная обработка языка. Bizge 5 әріп беріледі. A, B, C, D, G әріптері. Олар екі түрлі болады екен. Дауысты дыбыстар A мен E, дауыссыз дыбыстар B, C, D. Дауысты дыбыстарды үлкен V әрпімен, дауыссыздарды үлкен S әрпімен белгілейді екенбіз. Буындардың екі түрі болады екен. Екі әріпті буын. Дауыссыз және дауысты. Бірінші дауыссыз, сосын дауысты. Үш әріпті буында болады екен. Ортада дауысты. Екі жағында дауыссыз дыбыс болады екен. Мысалға B, A, S, BAT дегендер буынға, дұрыс буындарға мысал болады. A дұрыс емес, өйткені екеуі де дауысты. E да дұрыс емес, екі дауыстысы бар. Баба деген 4 дыбыстан тұрады, сондықтан ол да дұрыс буын болып есептелмейді екен. Бізге сөз беріледі, мысалға BA, S, BAT деген сияқты. Оны мына екі түрдегі буындарға бөлу керек. Буындарға бөлген кезде арасына нүкте қойып шығарады екен. Мысалдарға қарайық. Мысалға BA, S, BAT деген буынға бөлінеді. Баба деген екі буынға сол сияқты қалған мысалдарды солай бөліп шығаруымыз керек. Кодын жазайық. Бірінші сұраулар сан беріледі. Setting input for English. Sözün uzunluğunu okuyacağım. Sözün uzunluğunu okuyayım. Testing input. Endi bu sözü buundарға bölgen кезде onu bir massivga salib o'tiradi, bir listga. N degan list bo'lsin salgan. Birinchi harfdan boshlab tekshiruvni boshlaymiz. Albatta 0 bo'lsin. Void'ni yazamiz, so'ngra keyin tekshiruv boramiz. Sözün uzunluğuna deyim. Yigit harf davsiz bo'lsa, davsiz do'stlar, davsiz harflar keyinini yozib qo'yamiz. Bu yerda list foydalanuvga da bo'ladi, jeyn foydalanuvga da bo'ladi. Biroq in operatsiyasini jeyn yildan istaydi. O bir turdeligi list bo'ladigan bo'lsa, o'yin bo'ladi. Bu yerda 3 element qoladi, so'ndikdan list qo'llanuvga da bo'ladi. Bu sadaya bu Eğer davsiz bo'lsa, ya'ni bundan misollarga qarang. Ikki turli buun bo'ladi deb aytdik. Ayirmachiligi nega qarang. Birinchisi davsiz, majordagi davsiz. Keyingisi davsiz, majordagi davsiz. Keyingi davsiz, majordagi davsiz. Endi ikkining ayirmachiligi birinde davsiz bo'lsa, ikki harfli buun olamiz. Davsiz bo'lsa, kelesi harf, onda 3 harfli buun olamiz. Davsizga taqda jeyn qurashtirmoq uchun davsiz deb yoza solaylik. Odan keyin 3 harf bo'lsin. Bo'ldi, davsiz bo'lsa, onda 3 harfli buun olamiz. Hadi, harfli S, G'den boshqa
жерде tekşerген кезде G+3 indeks şekten çıkıp ketpegi üçün mına жерден 3'tü azaytıp koyu gerek. Nemесе mına жерге жазууга болот. +3 деп сол жагына жазууга болот. Немесе -3 деп n'nin karşısına жазууга болот. Men G'ni arttırıp koyamız. Endi G N 3. Else aytdese 2 harfli bugun bolot ekan. Aytdese D harfi G'nin başına G'ni 2'ye arttırıp koyamız. Bарлық әріптерді тексеріп шыққан соң, енді принтпен forның ішінде тұрып, join мен біріктіріп қоямыз. Join нүкте, буындарды нүкте арқылы ажырату керек. Join деп жазамыз. Мына мысалмен тексеріп көрейік. Соңғы буында шықпай қалды. Ne үшін мына жерде 3 символ соңындағы 3 символ тексермей жатырмыз. Соңындағы буын қалып қойды. Сол соңында қалып қойған буынды да қосуымыз керек. G қосылып қай жерге келген, сол жерден бастап соңына дейін бір буынды да қосып қоямыз. Қайта тексерейік. Енді дұрыс сияқты. Tekseriga жібереміз. Атаса. Полное решение дейді. Мына есеп шықты. Бұл есепті шығарудың тағы бір жолы бар. Сөзді керісінше айналдырып жазып аламыз. Осы жерде сөзді екі түрлі буын бар деп айттық қой. Сонда бұл жерде буын қандай әріппен аяқталады, сонысына қарайды екенбіз. Керісінше жазған кезде бірінші дауысты болса 2 әріпті аламыз. Оны керісінше айналдырып тағы өз орнына келтіріп жазып қоямыз. 3 әріпті болатын буын болса, ол дауыссызбен аяқталған болады. Жазып алдық. Мына жер +3'тің қажеті жоқ енді. SC in осылай болса, мынаны алып тастай саламыз. 3 әріпті буын болады, бірақ мына жерде енді өз қалпына келтіріп қою керек. Мына жерде де солай өз қалпына керісінше қайтадан айналдырып қоямыз. Мынаның қажеті жоқ, өйткені G-дің қасында +3 жоқ. Буындардың да орны ауысып қалды. Енді мына жерде сөздің буындары дұрыс ретпен шығу үшін тағы да өз орнына өз қалпына келтіріп қоямыз. Тексеріп көрейік. Дұрыс сияқты. Полное решение дейді, мына есепте шықты. Келесі есеп романтический стаканы дейді. Мына жерде есептің формальды шарты бұлай болады екен. Тақ орындар мен жүп орындарда кездесетін мына листтің бір бөлігінің
tak orunlardagı sandar menен jup orunlardagı sandardyň kosundusy birdeý bolатын bolsa, teň bolатын bolsa yes. Hiç kanday onday bölük tabılmaytın bolsa onda no çygaru kerak. Misalga mına жерди karayp, tak orunda 1 men 2 tur. Kossak 3 bolar. Jup orunda 3'tün özü tur. Ol 2 3 ben 3 teň, sonduktan yes bolupdy. Mına жерде 1 men 1 teň bolupdy. Tak orunda 1 tur, jup orunda da 1 tur. Ol 2-ni alasın bolsak, 2 bir-birine teň. Jogap yes bolar. Mına жерде barlygyny kosup çykganda hiç kanday hiç kaýsy da teň bolmaýan eken. Mına жерде misallarda körsetilgen teň bolatyn jagdaýlar bar, teň bolmaýan jagdaýlar bar. Mına esepdi kalay çygarabys? Mına жерде tur formalna dep turgo. Eseptiň formaldyk şarty solay bolar eken. Oşu жерden mına oň jakda turgan sandardy sol jaka ötküzüp jibersek kalay bolar? AL azaytуу AL plus 1 bolar. AL plus 1 kosulgan. Mına AL plus 2-nji adam. AL plus 2. Endi mından ötküzemiz. AL plus 3'tü. Oň jakdan sol jaka minus boldy. Plus. Endi mına elementni yazamyz. AL plus 4. Däl sol syapty çalgasyp ketebilir. Barlygyn oň jakdan sol jaka ötküzip bolsak, oň jakda 0 kalar eken. Endi sol jagyna karayp mına жерге. Sol jagyna karayp barlyk elementler koşulup dur. Tek gana jup tak bolgan кезде aldyndagy taňbasy awsyp dur. Sonda taňbasy awsatyn kosundusy dep aýtsak bolar eken. Eger indeksi jup bolatyn bolsa plus bolar, tak bolatyn bolsa minus bolar. Bolay kosundunu esepdep tabamyz. Bir жерге kelgen кезде basyndagy kosundu kaýtadan çykyp kalsa nemесе 0 çygatyn bolsa onda yes çygaramyz. Al sanda kaýtalanbaýtyn bolsa onda no çygarar ekenmiz. Eseptiň koduny jazaýyk, şeşimini jazaýyk. Bul жерде de zaproslar bar. Onu okup alyp kerak. Ben okup alamyz. Mına жерде endi list bolar. List kosundusyny tabamyz endi. S teň 0 dep alamyz. S degen summa kosup çygar. Enumerate'den alaýak. Indeksi de mändi birge çörek sonda. For I bu enumerate dep alam. Kosunduga kosamyz. Eski S plus de. On plus minus awstyryp oturuş üçin minus 1'din derejesi dep alyňa bolar. Minus 1'din i derejesi dep alsak, minus 1'din jup derejesi plus bolar. Plus 1 bolar. Al minus 1'din tak derejesi minus bolar. Sonda taňpa awsyp oturar. Köpeytilgen bu degeni value many degen söz. Eger jup bolsa plus bolar, tak bolsa minus bolar. Eger dep yazamyz endi. Mına жерге bir jyň kuraşdyryp almamyz gerek. Onday kosundu kezdesdimi, şokpa onu anyktap üçin. Set bolady, onuň içine 0'dy kosup alamyz. Öýtkeni hiç kanday element taňdalmagan jagdaýda basynda kosundusu bastapky kosundu 0'ge teň bolar. Eger sol kosundu settiň içinde bar bolsa, onda rasy yes çygaryp kelesi kadamga ötmemiz gerek.
else Ford'un elsesi bolar. Biroq odan oldin eger bunday element yo'q bo'ladigan bo'lsa, osындай qo'shindi s na jinning ishinde bo'lmaydigan bo'lsa, ol kesidi onu jinga qo'shib qo'yib kerak. Qo'yamiz. Bu Ford'un elsesi birde bir ret yes chiqmaydigan bo'lsa, onda so'nguna deyin borgan kezde onu chiqaramiz. Misalda men tekshirib ko'ring. Yes, no, yes. Bu yerda qalay bo'ladi? Mana misollarni qarashtiray. Bir qo'shilgan 2 olar tip o'rinda tur. Tap o'rinda 3 tur. Bu 2 teng. Tur yes bo'ldi sonda. Endi onu bölek qo'shpay, bular qo'shib kessak bo'ladi ekan. 1 azaytı minus 3 minus 2 bo'ldi. Plus 2 teng 0 bo'ldi. Setga başında 0 salib algan, 0 кездескен кезде есті шығарып, брекпен келесі қадамға кетеді екенбіз. Ол ішіндегі екінші ретті цикл тоқтайды да, бірінші ретті циклдың келесі қадамына өтіп кетеді. Мына мысалды қарастырайық мысалға. 1 азайту 1 болды, 0 болды. Бұл жерде мына алдын ала сызып қойдым мына жерде. Ол мына екеуі бір нәрсе ғой мына yes деген. Келесі мысалда no болады екен. Өйткені қарайық. 1 азайту 6 минус 5 болды. Оған 9-ды қостық. 4 болды. Одан 8-ді азайттық. Минус 4 болды. Оған 55 қостық. 51 болды. Odan 3'te azayttık 48 oldu. Oğan 14 qo'shdik. Ya olarni yazıp çıkım kerak ekan. Olarni esli saqlab qoluv qiyin. So'ndukdan yazıp çıkım kerak ekan. Mana yerga yoza solay. Qara, birden 6'ni azaytamiz. Negiz 1'ning 0 var deb olamiz. Boshida 0 var. 1'ning o'zi var. Birden 6'ni azaytsak minus 5 var. Oğan 9'du endi 9'du qo'shamiz. 9'du qo'shamiz. Minus 5 plus 9 4 bo'ldi. 4'ten 8'ni azaytamiz. Minus 4 bo'ldi. Oğan 55 qo'shamiz. 51 bo'ldi. Odan 3'te azaytamiz. 48 bo'ldi. Oğan 14 qo'shamiz. 67 bo'ldi. Oradan 2'ni azaytsak 60 bo'ladi. Oğan 7'ni qo'shsak 67 bo'ladi. Oradan 2'ni azaytsak 65 bo'ladi. Mana sonlarga qarab endi. 2 ret kesilgan son bormi? 0, 1, minus 5, 4, minus 4, 50. Bарлıq har türlü sonlar bo'lganlikda na testde javob 0 bo'ladi ekan. Kelesini ko'ring. 1 oğan 1 0 deb yozaylik. 0 bor, 1 bor. 2'ni azaytsak minus 1 bo'ladi. 11'ni qo'shsak 10 bo'ladi. Odan 4'ni azaytsak 5 bo'ladi. Oğan 1'ni qo'shsak 8 bo'ladi. 5'ni azaytsak 3 bo'ladi. 1'ni qo'shsak 4 bo'ladi. Odan 2'ni azaytamiz. 2 bo'ladi. Bu qay misol edi? 1, 2, 3, 4. 4'te yes tur. Bir son 2 ret qaytalanışı kerak. 0, 1, 2'ni azayttık minus 1. 11'ni qo'shdik 10 bo'ldi. 10'dan 4'ni azaytsak
Mına jeri 6 boladi eкен. 6 bolan 1'di koşamız 7 boldu. 5'ti azaytamız 2 boladi. 1'di koşamız qaytadan 1'di koşamız 3 boladi. 2'ni azaytamız 1 boladi. 1 2 retkizdi sonduktan. 1 2 retkizdi degen söz neni bildiredi? Mına aralıktağı barlygyny koşkan kezde mına 1'ge eçneňe özgerip turgan jok. Mına aralıklar sandardyň koşundusy 0'ge teň degen söz. Olaryň koşundusy 0'ge teň degen söz jüp orunda turgan sandar men tak orunda turgan sandardyň koşundusy bir-birine teň degendi bildiredi. Demek mına esep mına testiň jogaby yes bolady eken. Kelesi mına tekserip görüge bolady. Mına jerde 1'de 2 san çykpaydy eken. 0'dy 1 yazmagan. Eç qaysı sandy almagan кезде 0, bir sandy algan кезде 2 bar. Odan 6'ny azaytsak 4 boldu, 1'di koşsak -3 boldu. 5'ti azaytsak -8 boldu. 7'ni koşsak -1 boldu. 8'di azaytsak -9 boldu. Birdeý sandar çok, sonduktan mınaň jogaby 0 bolady. Birdeý sandar çok degen söz bu jerde tak orunda da turgan sandar men jüp orunda turgan sandardyň koşundusy eç kaçan bir-birine teň bolmaýdy degen söz. Eň soňgusyny garaşdyraýyk. Soňgusy 0 yazmagan, 2 var. Odan 5'ti azaytsa -3 bolady. Ogan 10'dy koşsak 7 bolady eken. Odan 4'ti azaytsa 3 bolady. Ogan qaytadan 4 koşsak qaytadan 7 bolady eken. Ary garay tekşerүүdüň kajeti jok. 7 men 7 birdeý sandar. Birdeý san 2 ret kezdesken soň oşu жерden toktatamy. Mına neni bildiredi? Mına ekewiniň taňba awusgan koşundusy 0'ge teň. Ol degen söz ekewi tak orunda da turgan san men jüp orunda da turgan sandardyň koşundulary bir-birine teň. Mına jerde 4'den 4 teň ekeni görünüp dur. Tekserүүge jiberek endi. Tekserүүge jiberek. Ataslaýt. Romantikskiy statan. Ataslaýt. Mına wagtdan ötüp ketdi diýip baýpaýmyşdy. Endi Pythonyň özünden görek. Pythonyň görek. Python ataslaýt. Python ataslaýt. Mına jerde polное решение. Sonday кездерде kompilyatorda awusturup görgende faýdaly bolady eken. Sonu men esepler boldu sol jerge deň.